Pozdrav ekipa! Evo, da li znate šta imam u ruci i čemu to služi? Pozdrav ekipa! Evo imamo ovaj jedan balkon koji se postavlja na ove distancere. Pločica je 2 cm debljine. I sad moramo to malo posložiti na vagu i riješiti. Moram priznati da sam prvi put radio ovu keramiku 2 cm debljine na ove nosače. U nekim trgovinama se to zovu nosači eterno ivica ili kako već. Mogu biti odstojnici, mogu biti regulatori, može biti kako god, vjerojatno postoji više naziva kao i svemu. Radili smo ovaj jedan balkon koji nam je prvi put, kao što sam rekao, sam radio s tim. Nisam imao iskustva i mnogo stvari sam naučio, a pošto sam ja neke stvari naučio, volio bih podijeliti to i s vama, da vi ukoliko se odlučite za ovako nešto, da nemate toliko problema koliko smo možda mi imali. Na ove nosače možete raditi jedino ovu debelu keramiku od 2 cm, da je tanja bio bi rizik da ne dođe do nekog pucanja. Prvo da krenemo malo oko ovih nosača. Oni izgledaju dosta slično, ima ih raznih debljina, znači oni se mogu, svaki se može regulirati ovisno koliko su debeli. Ovaj, ne znam, ide od 2 do 3 cm, pa imate od 3 do 5, od 5 do 7 i tako dalje, zavisi koliko se morate podići.
Probajte kad kupujete nosače kupiti više jer vjerojatno nećete kupiti točno, pa onda mogućnost da vratite ukoliko vam ostane. Mi smo krenuli raditi s ovim koji imaju, vidite, on se prilagođava nagibu na terasi. Puno bolja varijanta od ovih koji nemaju to. On je fiksni i ravni, a naravno svaka terasa ima napravljenu pripremu. Vidite kako izgleda ovaj. Dok ovaj ovdje, vidite kako je on zaobljeni i on ima mogućnost da vam se prilagodi padu na terasi, da vam ne dođe do klackanja. Ovdje je odrađeno u kombinaciji jednih i drugih jer je ovih kupljeno premalo, pa sam ja dokupio ovih, ali s vremenom investitor će promijeniti ove i staviti sve ove koji se mogu podesiti, jer se događa na nekim mjestima da malo klacka zbog toga što nisu ovi svugdje ugrađeni koji se mogu sami regulirati. Znači, prvo, to su talijanski nosači jedni i drugi. Oni vam vidite imaju čak neki imaju i pripremu da trgate na ovim dijelovima kad stavljate skroz u kut ili do zida, naravno da bi vam došlo što dalje, da se ne dogodi neka poluga kad stanete sa strane da vam se diže pločica jer nije ugrađen dovoljno do zida. Ova priča košta nekakvih 3,5 do 4 eura otprilike jedan ovaj komad. Računamo na ovoj terasi da smo ih potrošili 60 komada. Ne bi možda toliko bilo da nema ovih kuteva. Čim imate više kuteva, više ćete nosača potrošiti. Ako je pravilnija površina, manje ih ide. Mi ovdje smo imali situaciju da nam je ova širina bila 185 cm, a tri pločice su 180 i da smo išli cijela ovdje nam ne bi bilo dosta. Pa smo sa investitorom odlučili da idemo sa pola, cijela i ovdje je nešto manje pola kod zidova, a na ovom dijelu gdje je staklena stijena je nešto više od pola. Naravno, opet više otpada. Odlična stvar, naravno za ovu priču mora biti napravljena dobra hidroizolacija. Ovdje je rađena ona lijepljena hidroizolacija što je i najbolje da se odradi, ali može se ovo i odraditi tipa sa map elastikom da napravite pripremu nekog balkona ili terase i imate dovoljno visinu za ugraditi ove nosače i ovu debelu keramiku. Možete odraditi i sa nekom hidroizolacijom koja je povoljnija recimo nego ova guma koja se lijepi na terase. Moram priznat da jako dobra stvar, zadovoljan sam. Velim, da nije bio problem oko ovih nosača, bilo bi idealno ovako na mjestima malo klacka, ali odlična je stvar da kad metete terasu ne morate imati lopaticu, sve vam uđe prašina iz mazanoća kroz fuge dolje na terasu. Naravno, u sifon obavezno stavite neku rešetku da vam mazanoća ne bi zaštopala protok vode iz sifona, ali opet postoji uvijek mogućnost da vi maknete pločicu i dođete do ovog dijela gdje je sifon da očistite i sve ostalo. Ja ću vam pokazati, jednu ću vam pločicu maknuti da vidite kako to izgleda kad se postavi. Ja ću ju probati ovak bez vakuma izvaditi sa ovim ključićem. Ovo je ključ za reguliranje tih nosača. Vidite, znači gurne se unutra i onda ih regulirate na visinu, na vagu kako treba i tako dalje. Evo sad ćemo izvaditi jednu pločicu. Ne mogu. Da vidite kako to izgleda.
Evo, kao što sam rekao, tu je napravljena hidroizolacija, ali smo stavljali ovako narezane kocke gume, onako malo mekše, još između nosača i hidroizolacije, da ne bi slučajno nosač oštetio na mjestima hidroizolaciju. I vidite sad, evo vidite, ovdje je ugrađen ovaj koji se može nivelirati, ovdje su ovi fiksni. Ovdje stavite u ovaj utor, praktički možete regulirati kad su one postavljene kroz ovu fugu, možete gurnuti ovaj ključ za regulaciju i možete poštelati, vidite, visinu i s njim. To je to, sad kiša kad prolazi kroz ove fuge, ona se slijeva do sifona i odlazi i praktički vi nemate brige na terasama ili balkonima s ničim. Ne morate brinuti da će vam smrznut, da nije dobro pofugirano pa da vam kroz fugu ulazi nekakva voda i da će se pločice dignuti poslije zime i sve ostalo. Još jedna stvar, razmak za fugu je 4 mm, znači ove odstojnici su 4 mm, tako da evo vidite kako to sad izgleda. Naravno uvijek to nešto vizualno možda ispadne i 5 mm. I šta je još dobro, znači ovi odstojnici se mogu trgati, zavisi na kojem mjestu se ugrađuje. Primjerice kad ga ugrađujete na kut, T-kut, na spoj 4 pločice, onda ne morate trgati. Ali kad ugrađujete na ovaj dio gdje je do zida, da bi on došao što dalje, prvo otrgnete ovaj dio plastike, da ga možete ugraditi što dalje i trgate dva ova pipca, a dva vam ostaju za regulaciju. To je to. Evo, ne znam, ako imate još neka pitanja, a ja znam odgovor, mogu vam reći. Uglavnom, jako dobra stvar, sviđa mi se ovaj način. Evo vidite. Sviđa mi se ovaj način i vjerojatno će biti prilike da još radimo negdje sa ovim nosačima. Mislim da ova priča skuplja iz razloga što je i keramika skuplja, ta od 2 cm, a s druge strane nešto koštaju i ovi nosači. Opet se hidroizolacija u jednoj i u drugoj varijanti mora napraviti, tako da nešto je skuplja priča, ali po meni odlična stvar za vanjske radove, pogotovo u ovim dijelovima kod nas gdje dolazi do smrzavica i niskih temperatura. Odlično. Evo ekipa, to je to. Velim, ako imate još neka pitanja, slobodno postavite. Ćao.